Let your will be done. Yes, Jesus. Here in us as it is in heaven. Yes, Jesus. On your throne, all worship belongs to you. As we worship you, Jesus, rule and reign in this tukuramya place. mwami uganze utegeke hano hantu In the name All of Jesus. about your glory. Riko sayara babasi. And now, oh Lord, Let everything in this place bow before reka buri kintu your cyose presence, Lord. kikunamire aka kanya In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. roll and reign in this place. Rule and reign in this place, Jesus. Roll and reign Rule and reign ganza kandi utegeke in our mwami emotions. mu marangamutima yacu. let your will Rule and reign in our minds. ganza kandi utegeke mu ntekerezo zacu. Rule and reign in our bodies. ganza utegeke mu mibiri yacu. Make us healthy and well. duhindura abantu bafite ubuzima buzira Make us umuze. strong the way we should be. duhindura abakomeye mu In the mibiri name yacu of nk'uko Jesus. bikwiye kuba mu izina rya Yesu. Revive our spirits. ongera mwami mwiza Enable us uzane to see the ubuzima mu invisible myuka and do the yacu. impossible in the name of Jesus. utume data mwiza ibidashoboka Hey, hey, bishoboka. hey. haleluya Rikorabasendere haleluya yakata. haleluya. Hey, rikosa ya rababa sendere yaka. Thank you, Jesus. urakoze Yesu. Rule and reign. ganza kandi utegeke. Rule and reign in our hearts. ganza utegeke mu mitima yacu. Rule and reign in our homes. ganza utegeke mu ngo zacu. Rule and reign in our church. ganza utegeke mu itorero Rule and ryacu. reign in our nation. Rule ganza utegeke mu gihugu and cyacu. reign on our continent, ganza Africa. utegeke mu mugabane wacu Rule wa and Afurika. reign across the ganza earth. utegeke ku isi hose. Rule and reign, Jesus. ganza kandi utegeke Yesu. Rule and reign in this season. ganza utegeke muri bino bihe. Rule and reign, Jesus. ganza utegeke Yesu. We thank you and we love you. turagushimiye kandi We give you all the turagukunda. praise and the honor. tuguhaye icyubahiro In the name of n'amashimwe Jesus. yose mu izina rya Hallelujah. Yesu. haleluya. Come on, say yes. vuga ngo yego. Say yes. yego. Hallelujah. haleluya. You may be seated. May God bless you. mushobora kwicara imana ibaha umugisha. Let's put hands together for Jesus reka one more dukomere time. amashyi umwami wacu Yesu nanone. Amen. amen. And let's put hands together for Azaf. They've done well, right? dukomere amashyi azafu batuyoboye neza. Azaf, thank you so much. Keep it up. May God continue to anoint you more and more. azafu mwakoze cyane mukomerezaho imana ikomeze ibasige no kurushaho no kurushaho. Hallelujah. haleluya. And for all of you who are here, let's put hands together for ourselves. natwe twese duhari reka twikomera amashyi. For haleluya. being in the presence of the Lord. kuko turi mu kubaho kw'imana. Hallelujah. haleluya. Thank you, Jesus. urakoze Yesu. Under the anointing of our spiritual father, Apostle Paul Gitwaza, munsi y'amavuta y'umushumba wacu mukuru intumwa Dr. Paul Gitwaza and by the help of the Holy Spirit, kandi n'ubufasha bw'umwuka wera, I'm going to share a word of God with us this evening. ngiye gusangira namwe mwese nanjye ndimo ijambo ry'Imana uyu mugoroba. And the theme of our message is the word became flesh. ijambo turi bwigeho riravuga ngo Imana yaremye ijambo kuba umuntu. As you are getting ready for Christmas tomorrow, twitegura Noheli ejo, we're preparing our hearts and our spirits to remember when Jesus Christ was born here on earth. turategura imitima yacu kwibuka uburyo Kristo yaje mu isi akavuka. And may he truly be birthed in a new way in our spirits as we celebrate that. kandi koko bibi by'ukuri yongera avukire mu myuka yacu nanone. May we receive a new revelation of who he is to us. mwongere mwakire ishyurirwa rishya ry'uwo ari we muri twe. May we twese hamwe twakire ihishurirwa rishya ry'uwo Kristo ari we muri twe. Hallelujah. haleluya. We are reading in the book of John we are reading the book of John chapter 1. tugiye gusoma muri Yohana igice ni cya mbere. John chapter 1 Yohana igice cya mbere verse 14. umurongo wa 14. Hallelujah. haleluya. The Bible says the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father,
full of grace and truth. Bibiliya iravuga ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Let's go to the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. Tujye mu gitabo cya Timoteyo wa mbere igice ni cya gatatu umurongo wa 16. The Bible says, beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Bibiliya iravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Let's finish in 1 John. Dusoreze mu gitabo cya Yohana wa mbere. 1 John chapter 1 verse 1 and 2. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri. The Bible says, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. Verse 2, the life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and appeared to us. Amen. Uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na data wa twese tukabwerekwa. Amen. Father God, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu, we are not able as people to preach your word and make people understand your word. nk'abantu ntabwo dushobora kubasha kubwira abantu iby'ijambo ryawe ngo tubisobanure, But by your grace and by the power of your Holy Spirit, you can speak through us, O God. ariko biciye mu buntu bwawe n'imbaraga zawe mu mwuka wawe wadukoresha. Do it tonight, Lord. Bikore uyu mugoroba, Speak to us and bless us. tuganirize kandi uduhe In umugisha. the name of Jesus, we Mu pray. izina rya Yesu dusenze. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Just a few minutes, Mu minota mike I want us to share about Jesus revealed. ndashaka ko twiga cyangwa turebera hamwe Yesu wahishuwe. The whole Bible is about Jesus. The whole Bible is about Jesus. Bibiliya yose ivuga kuri Yesu. But the Old Testament is more about Jesus concealed. Ariko isezerano rya kera ryerekana Kristo uzaza. Jesus concealed, Jesus in an indirect way, in an invisible way, not directly. Ryerekana Kristo mu ishusho ihishe, mu ishusho idatomoye. The New Testament is about Jesus revealed. Noneho isezerano rishya rikatwereka Kristo wahishuwe. The New Testament talks about Jesus directly, Jesus moving, Jesus walking, and in the Gospels we see Jesus actually being born and coming on earth. Isezerano rishya ritwereka Kristo, Kristo wagenze, Kristo wabanye n'abantu, Kristo wavutse. In John 1, Muri Yohana wa mbere. John 1 is a very powerful portion of scripture. Muri Yohana igice cya mbere. John 1 Yohana igice cya mbere talks about the two Jesuses, ritubwira uwo Kristo ari we. Jesus of the Old Testament and then Jesus of the New Testament. Yohana igice cya mbere kitwereka Kristo wo mu isezerano rya kera na Kristo wo mu isezerano rishya. In other words, John chapter 1 condenses a big part about Jesus in the Old Testament and then the Jesus in the New Testament. Igitabo cya mbere cya Yohana cyangwa Yohana igice cya mbere gihuriza hamwe gushaka gusobanura Kristo wagaragaye mu isezerano rishya na Kristo mu isezerano rya kera na Kristo mu isezerano rishya. Right from the verse 1, he begins by saying, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Uhereye ku murongo wayo wa mbere utangira uvuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. And then he says, he was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men.
hagakomeza akavuga ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niyo wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. In other words, as much as Genesis tells us about the new world as we know it in an orderly way, John goes even before Genesis. Muri make itangiriro ritangira ritwereka uko isi yaremwe, ariko Yohana atangira twereka mbere y'uko isi iremwa uko byari bimeze ko jambo yahozeho. So John starts telling us this invisible God, this word that is invisible was before the beginning of time. Yohana atangira twereka iyi Mana itagaragaraga, iyi Mana yari jambo yahozeho mbere hose. And then he says, but the world was created by this word. Ariko akongera akavuga ngo jambo isi yaremwe na jambo. And he says in him was life, and that life was the light of men. Aravuga ngo kandi muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. In other words, in him was light and there was life. Muri make muri we harimo umucyo harimo n'ubugingo. And then he says there is nothing in this world that was created without him or without being created through him. Hakongera akavuga ngo nta kintu na kimwe hano mu isi kitaremwe nawe. So he's describing Jesus in an indirect way, in an invisible way, in a concealed way. Nukuvuga ngo hari kutwereka Yesu mu buryo budatomoye, mu buryo budafatika. But in the same chapter, ariko muri icyo gitabo, muri icyo gice cya mbere, chapter 1, igice cya mbere, in verse 14, umurongo wa 14, it says, and the word became fresh. haravuga ngo noneho jambo yabaye umuntu. Now, fresh you can touch, you can feel, you can see. Umuntu rero wamukoraho, wamwumva, wamubona. And then made his dwelling among us. Noneho ngo atura muri twe, abana natwe. So he gives us the foundation Nukuvuga ngo biduha ifatizo to stand on, ryo guhagararaho, and it gives us the pillar to lean on. ndetse rikaduha naho kwisegura. Hallelujah. Hallelujah. So this invisible Jesus that we are told was a word that was not tangible. Uyu Yesu rero utaragaragaraga batubwiye wahoze ari jambo adafatika. Now he came and made his dwelling among us. Yaraje abana We natwe. have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Remember, Wibuke he was full of light yari yuzuye umucyo and life. n'ubugingo. And now he's also full of truth None hano yuzuye ubuntu, and grace. yuzuye ubuntu n'ukuri. Hallelujah. Hallelujah. Come on, say yes. Vuga yego. Keep following me and may the Holy Spirit help me. Komeza unkurikire kandi umwuka wera We're aradufasha. talking about the word became fresh. Turi kuvuga jambo wabaye umuntu ku We bwacu. need the word to be fresh in our lives. Dukeneye ko jambo aba muzima akaba muzima muri twe mu We need to buzima have God that bwacu. we've been hearing. We need to move God from the religious rituals and have him in a powerful way, in a direct way where he dwells with us in our lives, in our families, in our church, in our marriages, in our finances, in our bodies, in our emotions, in our minds, so that he dwells among us. Tugomba gukura Imana mu kuba ari Imana twumvise, mu kuba ari Imana twasomye, ikazi ikaba umuntu muri twe, ikaba Imana ituye muri twe, ituye mu ngo zacu, ituye mu mitungo yacu, ituye mu bitekerezo byacu, ikaba Imana muri twe. And this is the intentionality of God. Kandi ubu ni bwo bushake bw'Imana. God always wanted to live with his people. Imana yahoze ishaka kubana n'ubwoko God always bwayo. wants to fellowship with his people. Yahoze ishaka kubana n'ubusabane n'ubwoko bwayo. God always wanted to connect with his people. Imana mu bushake bwayo yamye ishaka gusabana n'ubwoko bwayo. Even when we talk of the Ark of Covenant, God's presence was in that box. It was God's presence dwelling among his people. N'igihe tuvuze isanduku y'isezerano, ukubaho kw'Imana kwari muri iyo sanduku mu kugira ngo Imana igume yiyegereza ubwoko bwayo. We'll talk about it tomorrow. Ejo tuzabivugaho. But all those were just symbols. Ariko ibyo byose byari ibimenyetso. All those were representations. Byari ibishushanya. All those were signs of what would Byari happen. ibimenyetso byerekana ibigiye kuba. Because God was intentional to prepare God's people. Kuko Imana yamye ibifitemo umugambi wo kwiyereka ubwoko bwayo. But he was preparing them Ariko yari iriho through ibutegura symbols, mu bimenyetso, in an indirect way, mu buryo to butaziguye, become an invisible way. yazaga mu buryo To send butagaragara, prophets. yoherezaga
prophets, abahanuzi, angels. abamarayika. But one time, ariko igihe say one kimwe, time, vuga ngo igihe kimwe, one time, igihe he kimwe came himself yariyiziye right from heaven. avuye mu ijuru, He came himself. ariyizira. He said, I'm coming myself and I'm going to put on a body of a Aravu- human being and dwell with my people for real. aravuga ngo ngiye kwiyizira nambara umubiri manuke ku isi mbane n'ubwoko bwanjye. When we say the word became fresh and made his dwelling among us, that's what it means. Iyo tuvuze rero ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, ibyo nibyo tuba tuvuga. Meaning that he used to relate to people in different ways, in invisible ways, indirect ways. Bivuze ngo Imana yajyaga iganira cyangwa igahura n'umuntu mu buryo butaziguye, mu buryo butihuse. But as much as that was very good, it was not enough. Nubwo bwose byari byiza, ntabwo byari bihagije. For example, Dufashe urugero, the Bible tells us Bibiliya iratubwira that the high priest used to go to the Holy of Holies to atone the sins of God's people once a year. Bibiliya iratubwira ngo umutambyi mukuru yajyaga ahera hahera kwingingira ibyaha by'abantu rimwe mu mwaka. That means the forgiveness had an expired date of a year. Bivuze ngo ukubabarirwa kw'ibyaha kwari gufite igihe kurangirira umwaka umwe. Every year, Buri mwaka the high priest had to go back umutambyi mukuru byamusabaga gusubirayo and do the same ritual. kugira ngo yongere akore iyo migenzo. When Jesus Christ came Yesu Kristo aje and went on the cross, akajya ku musaraba, he paid the price once and for all. yishyuye ikiguzi rimwe kandi akishyura cyishyuye birangiye. But for him to do that, he had to first come and become fresh and make his dwelling among us. Ariko ibyo kugira ngo abikore byamusabye kugira ngo abanze aze abe umuntu yambara umubiri abane natwe. We shall see tomorrow why he had to put on fresh. Ejo tuzabireba neza impamvu ki byamusabye kwambara umubiri. Perfect our redemption as our kinsman redeemer. Kugira ngo yuzuze mu buryo bunonosoye bwuzuye ugucungurwa k'umuntu nk'umucunguzi wacu. Hallelujah. We are Hallelujah. talking about the word became fresh and made his dwelling among us. Turi kuvuga Imana yagize jambo kuba umuntu akabana natwe. There is so much to talk about. Hari byinshi But you're twavuga. just going to give a small introduction today Ariko uyu munsi turatangiraho gusa kugira ngo tugire ibyo dufata, so that tomorrow we'll build on it kugira ngo ejo tuzabyubakireho to fully appreciate the powerful meaning of how the word became fresh among us so that we also embrace that in the name of Jesus. kugira ngo duhe agaciro uburyo bwo gusobanukirwa uburyo jambo yabaye umuntu akaba muri twe, noneho ibyo tubyakire bitubere ubuzima. I want us to share three things that we need to understand very quickly. Ndashaka ko dusangira ibintu bitatu by'ingenzi tugomba Number gusobanukirwa. one, Icya mbere, it was about the ultimate expression of God's love for his people. ndashaka ko dusobanukirwa uburyo buhambaye Imana yagaragaje urukundo rwayo ku bantu bayo. The ultimate expression of God's love for his people. Uburyo Imana yagaragaje urukundo ifitiye abantu bayo mu buryo bw'igitangaza buhambaye. This is why he put on fresh. Niyo mpamvu yambaye umubiri. He used to send angels to speak to people. Yajyaga yohereza abamarayika kugira ngo He used to send baganirize prophets to speak on his ubwoko behalf. bw'Imana, akohereza abahanuzi kugira ngo bayivugire. He would make people dream about him and, have revelations. Yewe yajyaga anatera abantu kurota bakagira indoto z'ibyo Imana But ishaka because he loved kubabwira. us so much, my brother, my sister, Ariko kuko yadukunze cyane mwene he data, said, this is not enough. yaravuze ngo ibi ntabwo bihagije. Yes, Adam sinned and now there's a gap between me and him. Yego Adamu yaracumuye, none hagati yanjye n'umuntu harimo Yes, intera. man is weak and he can't get to my standards. Uyu muntu afite intege nke kandi ntashobora kugendera ku mabwiriza But I love him yanjye. so much. Ariko ndamukunda I cyane, care about him so much. mwitayeho And I cyane, want to relate to him so much. kandi ndashaka gusabana nawe That all that cyane, I'm doing is not enough. ku buryo ibyo ndi gukora byose What mbona I did in the time of bidahagije. Moses is not enough. Ibyo nakoze ku gihe cya What I Mose did in the time of ntibihagije. Adam is not enough. Ibyo nakoze
What I did at the time of Abraham is ibyo not nakoze enough. mu gihe cya What aburahamu I did at the time ntibihagije of Daniel is ibyo not nakoze enough. mu gihe cya What daniyeli I did ntabwo at the time of bihagije Ezekiel is not enough. ibyo nakoze byose ntabwo Now bihagije this is the time icyo ni cyo to gihe calm myself igihe kirageze ko niyizira and be like him nkaba nkawe and live with him nkabana and nawe eat with him nkasangira and nawe teach him myself. Hallelujah. nkamwiyigishiriza And commune with him nkasangira nawe so that we can become one. kugira ngo njyewe nawe tube umwe So when Jesus was born rero yesu avuka in a human form, mu mubiri it was God's expression of his love for yari us. imana yari iriho ihishura yerekana uburyo He was trying buhambaye to show us ikunda umuntu this is how much I love you, my imana people. yariho iratubwira ati uku niko mbakunda abantu banjye Hallelujah. haleluya Number 2, icya kabiri it is about the indescribable great power of God. ndashaka yuko tumenya imbaraga zitarondoreka z'imana The way God became fresh, the word became fresh in a powerful way. uburyo jambo yahindutse umuntu mu buryo bw'imbaraga zitangaje The Bible tells us bibiliya iratubwira that the angels told Mary yuko abamarayika babwiye mariya that you'll give birth to Jesus Christ. ngo uzabyara yesu kristo She said, how will that be? mariya aravuga ati ibyo bizashoboka The Bible gute says that the angels told her marayika abwira mariya that the Spirit of God will come upon you ngo umwuka w'imana and the uzakuzaho power of God will overshadow you. ngo imbaraga z'imana And you zigutwikire give birth to the Holy One of God. uzabyara uwera w'imana Hallelujah. haleluya For the word to become fresh, kugira ngo ijambo rihinduke umuntu God's power had to be in action in the name of Jesus. imbaraga z'imana zagombaga gukora May God's power be in action in your life in the reka name of imbaraga Jesus. z'imana zikore mu buzima bwawe mu When God's izina rya power yesu is in action, mighty things happen. iyo imbaraga z'imana ziri gukora hakoreka ibintu bikomeye bitangaje Hallelujah. haleluya Come on, say vuga ngo yes. yego We live in a world tubayeho mu isi that is built on philosophies of people. yubakiye mu bitekerereze y'abantu Yes, some people are really intelligent. They can shape narratives and shape how people think. yego ariho abantu b'abahanga bashobora gutekereza bakaduha umurongo ngenderwaho bitewe n'uko babitekereje There's a man called Adam Smith. hari umugabo witwa adam smith Some people call him the father of modern economics. hari abamwita ise wazanye Economy. ekonomi nshyashya Whatever. Okay. This man, they said the modern economics, the way economies are run today, uyu mugabo batubwira yuko uburyo ubungubu abantu bacunga umutungo the forces of demand and supply, imbaraga ziri mu guhahirana the way people do business, uburyo abantu bakora ubucuruzi the way nations trade together, the way nations manage economies, uburyo ibihugu bicunga imitungo binahahirana the way nations plan, uburyo ibihugu bitegura the way they manage capital, the way they do savings, the way they do spending and all that. uburyo bipanga uburyo bizigama n'uburyo bikoresha amafaranga They say all that is built on the thoughts and ideologies of Adam Smith. bavuga ko ibyo byose byazanywe n'ibitekerezo byazanywe n'uwo adam smith So people can have powerful thoughts and shape narratives and shape how we do things in life. rero abantu bashobora gutekereza bagashyiraho gahunda igomba kugenderwaho kuko bafite ubuhanga People can think and innovate things. abantu bashobora gutekereza bagahanga ibintu bishya Even the lights that we have here were innovated by people. n'amatara tubona hano yaremwe cyangwa yahanzwe n'abantu Even the microphones you are using to speak now were innovated by people. n'indangururamajwi turi gukoresha ni uko umuntu yatekereje The agahanga cars we drive were innovated by people. imodoka dutwara zatekerejwe zishyirwaho n'umuntu People can do things, abantu bashobora gukora ibintu but there are things that only God can do. ariko hariho ibintu imana yonyine ishobora gukora Hallelujah. haleluya One thing that only God can do. ikintu kimwe ikintu imana yo yonyine ishobora gukora What God can only do is what is from heaven. icyo imana ishobora gukora yo yonyine ni igituruka mu ijuru The word became flesh and made his dwelling among us by the power of God. Not a human theory, not a human religion, but by God himself.
jambo yabaye umuntu abana natwe bidaciye mu bwenge bw'umwana w'umuntu watekereje bidaciwe mu buhanga biciye mu mbaraga What z'Imana. does that tell me? Ibyo bitubwira iki? That tells me that my God has power. Bitubwira ko Imana yacu ifite imbaraga. What the lights cannot do for me here on earth. What these lights cannot do for me Ibyo here aya on earth. matara adashobora kunkorera What the hano ku one who isi. invented these lights cannot do for me. Ibyo uwahanze aya matara adashobora kunkorera. What Adam Smith, the father of modern economics, cannot do for me. Ibyo Adam Smith twaganiriye adashobora kunkorera. Only God can do for me. Imana yo yonyine ishobora When I kubinkorera. have a need Naba mfite icyifuzo that needs a touch of heaven. gikeneye gukorwaho n'ijuru. When I have a sickness Iyo mfite uburwayi that needs a touch of heaven. bukeneye gukorwaho n'ijuru. When I need a breakthrough Iyo nkeneye inzira that ahatari inzira needs a touch of heaven. ikenewe gukorwaho n'ijuru. I need the power Nkeneye that imbaraga. made it possible Imbaraga zatumye for the bishoboka word from heaven ngo ijambo to riturutse mu become ijuru fresh rize riba and made umuntu his dwelling among riture us. muri twe. Hallelujah. Haleluya. Because yes, doctors are good and they can help sometimes. Yego abaganga ni beza kandi n'ukuri hari igihe badufasha. Good planners are good because they help my life be organized. Abantu bazi gutegura mbere no gupanga ibintu ni But byiza when they kuko have biduha done umurongo. all that, Ariko ibyo bakoze bose because we live in a world of limitations, kuko tubayeho mu isi ifite inzitizi. sometimes I need a miracle in my life. Hari igihe nkenera igitangaza mu buzima Beyond the bwanjye. human realm. Igitangaza kirenze icyo So umwana I need w'umuntu that yakora. Rero nkeneye izo That mbaraga made it possible zatumye for the bishoboka word to become fresh. ngo jambo ahinduke I need umuntu. that power Nkeneye izo that mbaraga came upon Mary. zamanukiye I Mariya. need that Holy Spirit Nkeneye uwo mwuka that came wera upon Mary. waje kuri And I Mariya. need a voice of angel Nkeneye kandi n'ijwi rya marayika to tell me rimbwire that ngo whatever is going to happen in your life ibigiye kuba mu buzima is bwawe God working in you. ni Imana igiye kubikorera muri wowe. Hallelujah. Haleluya. The word became fresh Jambo yahindutse umuntu in the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Number 3, Icya gatatu tukwiye gusobanukirwa it was the perfect way and means of divine intimacy of God and his people. ni uburyo bwuzuye bwiza bukwiriye n'inzira nziza y'ubusabane bw'Imana n'ubwoko bwayo. God wants us to be intimate with him. Imana irashaka ko tugirana umubano wihariye. Hallelujah. Haleluya. God wants us to be intimate with him. Irashaka ko tugirana umubano wimbitse. But before Jesus was born, Ariko mbere yuko Yesu avuka everything was indirect. ibintu byose ntago byari bifite inzira imwe itomoye It's bicamo. like he was sending his ambassadors come and tell us God loves you. Ni nkaho yoherezaga abayihagarariye kugira ngo baze batubwire ngo Imana iragukunda. But when the word became fresh, Ariko igihe jambo yabaye he umuntu came himself yari yiziye and told us, I love you. aratubwira ngo ndabakunda. And he touched us. Adukoraho, And he healed us. aradukiza, And he fed us. aratugaburira. Hallelujah. Haleluya. Let's put our hands together for Reka Jesus. dukomere amashyi Yesu. Holy Spirit, help me. Mwuka wera mfashe. So when we understand all this, Iyo ibi byose rero what tubisobanukiwe should we take to heart? ni iki tukwiye kuzirikana? Number 1, Icya mbere we should have assurance that God is with us and will always be with us. tugomba kumenya neza tudashidikanya ko Imana iri kumwe natwe kandi ko izahora iri kumwe natwe. When you have an understanding that the word became fresh and made his dwelling among us, you're sure beyond no reason doubt that God is with you. Iyo umaze gusobanukirwa yuko jambo yabaye umuntu agatura muri twebwe, noneho uba ufite ukudashidikanya no kwemezwa rwose ko iyo Mana iri kumwe nawe. Hallelujah. Haleluya. Number 2, Icya kabiri, to behold the glorious greatness of our God that is made known through divine revelation. ikindi tukwiye kuzirikana ni ukureba ubwiza bw'ubukuru bw'Imana bugaragarira mu ihishurirwa ryayo. Mu ihishurwa ryayo. God is really great. Imana irahambaye. But
truly knowing him is not easy. ariko kuyimenya by'umwuzuro biragoye. As a matter of fact, Ndetse if God had not decided to make himself known to us, we would not have known him. iyo Imana idahitamo kutwihishurira ntitwari kuzayimenya. It's by his grace, it's by his will, it's by his mercy that he allowed us to know him. Ni kubw'ubuntu bwayo, ni kubw'ubushake bwayo, ni kubw'ibambe ryayo yatwemereye ngo tuyimenye. Thank you, Jesus. There's light and light. Hari umucyo N'umucyo. n'umucyo. Hallelujah. There's light and Hallelujah. light. Hari umucyo hakaba n'umucyo. It says, came full of light and life. Bibiliya yatubwiye ngo yaje yuzuye ubugingo n'umucyo. Genesis chapter 1. Itangirira igice cya mbere. The Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth was formless and empty and shapeless and void, and darkness was over the surface of the deep. Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. And then in verse 3, Umurongo wa gatatu, the Bible says, let there be light, and there was light. ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. There is light and light. Hari umucyo hakaba n'umucyo. Now, this verse 3 here, Uyu murongo wa gatatu dusomye wo mu itangiriro. it was before the creation of the sun, the moon, the stars, and everything that we know that gives light. Uyu murongo wa gatatu wabayeho mbere yuko Imana irema izuba, irema inyenyeri, irema ukwezi, ibintu byose bituma habaho umucyo. Because the creation of the sun Kuko Imana irema izuba and other created instruments that give light n'abandi bakarema ibintu bitanga umucyo, were created in the verses that follow. byaremwe mu mirongo igiye gukurikira. But in verse 3, Ariko umurongo wa gatatu the wo sun is not yet created. ntabwo izuba ryari rihari. But the Bible tells us that God said, let there be light, and there was light. Ariko Bibiliya yavuze ngo Imana iravuga ngo habeho umucyo kandi umucyo ubaho. There is light and light. Hari umucyo hakaba n'umucyo. Help me, Holy Spirit. Amen. Fast forward in John 1. Noneho twasubira muri Yohana wa mbere. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In him was life, and that life was the light of men. Hakavuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Hakongera akavuga ngo muri we hari nk'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. There is light and light. Hari umucyo hakaba umucyo. Now, this light that Jesus or John is talking about Jesus in John 1 Uyu mucyo rero Yohana ari kuvuga hano is not the light of just seeing like this. ntabwo ari umucyo ubonesha nk'uku turi kubona. It's not the light of saying I can make, a good decision. I can walk in a place that I see. I can see far. It's more than that. Ntabwo ari umucyo uvuga ngo ubu noneho nagenda kuko harabona, ubu nareba hirya kuko hariyo umucyo, cyangwa nabasha gufata ibyemezo kuko ndabona. Birenze ibyo. John is going back. Yohana we yasubiye inyuma mu itangiriro. And saying, this light that took away darkness. Aravuga ngo uyu mucyo wakuyeho umwijima. That light. Uwo mucyo. That light. Uwo mucyo.
is in Christ Jesus. uri muri Kristo Yesu, And when you have Jesus, kandi iyo ufite Yesu, the light you have umucyo ufite is above this light we see in this world, given urenze by the cyane sun, uyu mucyo given by the tubona other mw'isi, created elements. urenze cyane umucyo duhabwa n'izuba n'ibindi byose bibonesha bituma habona. And when you are in this light, Noneho iyo uri muri uwo mucyo, two things. ibintu bibiri: You behold, you get a revelation, you get to know the true God, but you're also superior. You're operating at a higher level. Amen. Beyond the other lights of the world. Amen. Other good things of the world, other good standards of the world. You are in this light that is above light. Amen. Iyo uri muri uyu mucyo ubasha guhishurirwa Imana, ugasobanukirwa Imana, ariko ikindi cya kabiri kikubaho, ugendera hejuru y'iyindi mico yose, kuko umucyo wawe ukurimo, kuko uri mu Mana. Umucyo wawe urengeye ibindi bibonesha ku isi. So this word that became fresh and made his dwelling among us. Uyu jambo rero wahindutse umuntu akabana natwe, He came carrying all this package. yaje afite umwuzuro w'ibi bintu byose: The power, the glory, the light, the imbaraga, revelation, the icyubahiro, understanding, umucyo, ugusobanukirwa, everything, the uguhishurirwa, revelation of who God is for real. uguhishurirwa uwo And Imana then iriyo brought all by'ukuri. this in our lives. Noneho ibyo byose abizana mu buzima bwacu. So what we take to heart is the glorious greatness of our God that is made known through divine revelation. Amen. Icyo rero tukwiye kutahana no kuzirikana nubwo bwiza bw'ubukuru bw'Imana bugaragarira mu buryo yatwihishuriye mu cyubahiro cyayo. Which now takes us to our third and last Ibyo point. bikatujyana ku kindi cya gatatu tukwiye kuzirikana: Justification for our total trust in the Lord, our God, and His power. igihamya Hallelujah. cyo kwizera kwacu mu Mwami Imana yacu no mu mbaraga zayo. Because our God loved us so much Kuko Imana yacu yadukunze cyane, and decided to come Himself through His Son, Jesus Christ, igahitamo kwiyizira iciye mu mwana wayo Yesu Kristo. that gives us the justification for our total trust in Him. Ibyo bintu bibi gihamya cy'ukwizera dufite muri yo. The Bible says God loved the world so much that He sent His one and only Son, Jesus Christ. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo, That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubuzima buhoraho. Hallelujah. Haleluya. Having understood this, how should we pray? None nyuma yo gusobanukirwa ibi no kuzirikana ibi tubonye, dukwiye gusenga dute? We need to pray for God to be real in our lives. Tugomba gusenga ngo Imana ihinduke iy'ukuri mu buzima bwacu. We need to pray to embrace intimacy with the Lord our God. Tugomba gusengera kwemera by'ukuri no kwakira umubano wihariye hamwe n'Imana We need to yacu. pray to be at the level that John was at in 1 John chapter 1 verse 1 and 2. Dukwiye gusengera kugira ngo tubashe kugera ku rwego Yohana yariho muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri. When he said that which was from the beginning, Ubwo yavuzeho ngo uwahozeho, which you have heard, which you have seen with our eyes. uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu. Listen to this. Ibi byumve He neza. first says that which was from the beginning. Yatangiye avuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere. The one was from the beginning. Uriya wahozeho mbere na mbere, Before the world began. mbere y'uko isi itangira. And then he says, which we have heard. Uwo twumvise, Which you heard people talk uwo about. twumvise abantu bavuga. Moses talked about him one time. Mose yaramuvuze When he told God's people ubwo yabwiraga ubwoko bw'Imana that God will send you another and will lead you. ngo Imana izaboherereza undi uzabayobora. David had prophesied about him. David prophesied about Dawudi him. yaramuhanuye.
Daniel had seen him in Daniel the den of yaramubonye lions. mu rwobo rw'intare. Esteri Had seen him in the form of a kinsman's redeemer. yamubonye mu ishusho yo gucungurwa n'umwami. Many had seen him indirectly. Hari abantu benshi bamubonye ariko mu yindi shusho bitatomoye. Abraham Aburahamu had seen him in the way of a lamb that redeemed Isaac. yamubonye mu ishusho y'intama yatumye Isaka akomeza kubaho. Ruth Seen him in the form of Boaz yamubonye mu ishusho ya Boaz as a kinsman redeemer. nk'uwacunguwe n'umwami. Umucunguzi wa mwene wabo cyangwa umwegereye. nk'uwacunguwe na mwene wabo. So he was saying, we have heard about him. Rero Yohana yaravugaga ngo uwo twumvise. They had heard stories. Kuko bari barumvisha amakuru. He says, that same one. Aravuga ati uwo. One time we saw him, then he says, which you have seen with our eyes. Kuko nabo igihe kimwe bamubonye yongeraho aravuga ngo uwo twiboneye n'amaso yacu. John had seen him. Yohana yari yaramubonye. John was among the disciples Yohana yari mu ntumwa. who had followed him. Mu ntumwa za Yesu. Who had seen him preach. Bagendanye nawe bamubonye Who had seen him abwiriza. perform miracles. Bamubonye akora ibitangaza. Feed the hungry. Bamubonye agaburira abashonje. Akiza Raise the abarwayi. dead. Azura Perform abapfuye. miracles. Akora ibitangaza. He had seen him Bari baramubonye. with his eyes. Uwo twiboneye n'amaso And then he yacu. says, which you have looked at. Ngo kandi uwo twitegereje. They used to sit next to him and just look at him and see him. Hari igihe bicaranaga nawe bakamwitegereza bakamureba ari imbere yabo. They would eat with him. Barasangiye. Eat with him. Barasangiye. And then he continues. Arakomeza. And our hands have touched. Ngo intoki zacu zikamukoraho. John was among the people who had touched him. Yohana yari mu bamukozeho. The Bible tells us that John used to love him so much Bibiliya iratubwira ngo Yohana yakunze Yesu cyane. that he used to sleep on him. Sometimes he would just lay on his chest. Ngo hariho igihe yamuryamagaho akirambika mu bituza bye. He had touched him. Yari yaramukozeho. He had felt him. Yari yaramwumvise. Kuko yamukozeho. And then he says, Hanyuma aravuga ngo our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. Amen. Ari we jambo ry'ubugingo. Hallelujah. Hallelujah. And this is very powerful. Kandi ibi birakomeye cyane. Now, I love the fact that John had been so close to Jesus. Nkunda uburyo Yohana yari yaratindanye kandi yaragendanye na Yesu mu buryo bwa bugufi cyane. But he didn't grow familiar with him. Ariko ntiyigeze amumenyera. Sometimes you grow familiar with Jesus. Hari igihe tumenyera Yesu. And we turn him into a puppy. Tukamuhindura umuntu w'igikinisho. We turn him into like a spare tire in our car. Tukamuhindura nk'ibikoresho bya bindi byo mu modoka ugenda nahagize igifu. For me, Jesus knows. Jesus is my friend. Yesu ni inshuti yanjye arabizi. Jesus. Yesu. Me, even I don't even pray a lot. Nta nubwo binsaba gusakuza no gusenga cyane. I just call him and things work. Ndamuhamagara gusa ibintu bigakoreka. No reverence, nothing. Nta kumutinya, nta kumwubaha. But this John, Ariko Yohana we saying that we touched him, yavuze ngo twamukozeho, we saw him, twaramubonye, we felt him, twaramwumvise. but then he continues to address him as the word of life. Ariko arakomeza aravuga ngo uwo niwe jambo ry'ubugingo. The word that became fresh. Jambo wahindutse umuntu. Hallelujah. Vuga ngo yego. Hallelujah. Hallelujah. Never, how do I put it? Don't over familiarize Jesus. Ntukamenyere Yesu cyane ngo wumve uramuzi by'umwuzuro. Continue to behold him in awe. Komeza kumurebana ugutangara. Let him continue to
Let him continue to be the fresh water that the water that became fresh for you. Reka akomeze aba ijambo ry'ubuzima ryahindutse umuntu kuri wowe. The true word of life. Ijambo ry'ubugingo ry'ukuri. Hallelujah. Hallelujah. And then John continues and says, the life appeared. Ngo kandi ubwo bugingo bwarerekanywe. We have seen it and testified to it. Turabubona, turabuhamya. And we proclaim to you the eternal life, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho, which was with the Father and has appeared to us. bwahoranye na data wa twese tukabwerekwa. He appeared to us. Yaratwiyeretse. Because if he hadn't appeared to us, kuko iyo atakutatwiyereka, there's no way we would have known him. ntitwari kumumenya. Because God is so good. Kuko Imana ni nziza cyane. It's only by his grace ariko ni kubw'ubuntu bwayo gusa that he reveals himself to us and we get ishobora kutwiyereka no kutwihishurira. My brothers, my sisters, mwene data, it's a privilege for us ni iby'igiciro kuri twe to behold him in glory, kumureba mu bwiza bwiwe, to truly know what it means when we say the word became fresh and made his dwelling among kumenya us. by'ukuri icyo bivuze iyo tuvuze ngo jambo yabaye umuntu abana So that we natwe, don't just, celebrate Christmas as a religious ritual, kugira ngo Noheli ntituyizihize nk'umugenzo, but as a powerful act of God from heaven here on earth. ahubwo nk'igikorwa gikomeye Imana yakoreye hano mu And that isi. when we behold and embrace it the way we should, noneho nitwitegereza tukakira tukemera uko bikwiye, we are forever transformed and empowered in the power of God. tuzahora duhindurwa mu mbaraga z'Imana. Because the same Jesus, kuko uwo Yesu the nyine, Bible tells us uwo Bibiliya that the itubwira, fullness of God was in him. ikatubwira ko umwuzuro w'ubumana wari muri we. May the Lord help us. Imana May idufashe, the Spirit of God help us umwuka w'Imana dufashe, to have this revelation. ibi tubisobanukirwe tubihishurirwe. Because like in 1 Timothy 3:16 says, kuko nk'uko muri Timoteyo wa mbere twasomye igice cya 3 it is a havuze, mystery. n'ubwiru. No man can teach another. nta muntu wakwigisha undi, It is a mystery n'ubwiru. that only the Spirit of God can unlock. ubwiru umwuka w'Imana wenyine ashobora That the Spirit of guhishura. God can help us to understand. n'ubwiru umwuka w'Imana we wenyine ashobora That the kudusobanurira. Spirit of God can reveal to us. umwuka w'Imana wenyine niwe ushobora guhishura ibyo. Hallelujah. Haleluya. Because in 1 Timothy 3:16 the Bible clearly tells us kuko muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16 Bibiliya yatubwiye that neza beyond all question, ngo si ugushidikanya, the mystery from which true godliness springs is great. ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. He appeared in the flesh. Imana kwerekanwa ifite umubiri, He appeared in the flesh as we see it in John 1:14. Imana kwiyerekana ifite umubiri nk'uko twabibonye muri Yohana That the wa mbere word igice became cya flesh and made his 14, dwelling among us. ngo ijambo yahindutse umuntu abana natwe. That word which was from the beginning uwo jambo wahozeho mbere na mbere became fresh. yahindutse umuntu. God himself Imana y'ubwayo became fresh because he loved us. ihinduka umuntu kuko idukunda. God himself Imana y'ubwayo became fresh because he wanted intimacy with us. yihinduye umuntu kugira ngo isabane natwe. God himself Imana y'ubwayo became fresh to be our kinsman, redeemer, and perfect our redemption. yihinduye umucunguzi w'umuntu kugira ngo ahinduke ukwera kwacu. Hallelujah. Hallelujah. So may the Spirit of the Lord help us to have that revelation that our Lord Jesus Christ, who is full of God's greatness and presence in him, became fresh. rero umwuka w'Imana adufashe guhishurirwa ibyo kugira ngo tumenye ko Imana yahindutse jambo uwo agahinduka umuntu akaba muri twe. Hallelujah. Hallelujah. And was vindicated by the Spirit. Was vindicated by the Spirit. kandi yemejwe n'umwuka. Was vindicated by the Spirit how? yagaragajwe n'umwuka gute? He moved in the power of the Spirit. yagendeye mu mbaraga z'umwuka. While moving here on earth, agendagenda hano ku he was isi, putting on body like us. yari yambaye umubiri nkatwe. But the Bible tells us ariko Bibiliya he iratubwira never ngo sinned. He never sinned. yigeze akora He icyaha. lived a sinless life. yabayeho ubuzima bwejejwe Though he was budafite putting icyaha. on body like us, nubwo yari afite umubiri he would go nkatwe, hungry like us, yarasonzaga he was nkatwe, tempted like us, yarageragezwaga he got tired nkatwe, like us,
He got tired like us. yarananirwaga The nkatwe. Bible tells us in the Garden of Gethsemane when he was praying, he sweated tears, he sweated sweat and blood. Bibiliya tubwira ngo ageze i Getsemani yavuye ibyuya by'amaraso. That's why the Bible tells us that he wept. Hari naho Bibiliya tubwira ko yarize. In other words, he was like us, Muri make yari nkatwe, but he never sinned. ariko ntiyigeze akora Hallelujah. icyaha. The Hallelujah. Spirit empowered him. Umwuka w'Imana He was yaramushoboje. vindicated by the Spirit. Yakiranuwe n'umwuka. When he died, apfa, the Spirit of the living God raised him from the dead. umwuka w'Imana yamukuye mu bapfuye aramuzura. Hallelujah. Hallelujah. Come on, say yes. Vuga ngo yego. He was vindicated by the Spirit. He was vindicated by the Spirit. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Hallelujah. Hallelujah. He was vindicated by the Spirit. Yagaragaye nk'umukiranutsi mu mwuka. He lived a holy life, Yabayeho ubuzima bw'ubumana putting on a body like us. kandi yambaye umubiri He nkatwe. lived a holy life and a perfect life Yabayeho ubuzima bwera in a broken bwejejwe world. mu isi nk'iyi. He was vindicated by the Spirit. Agaragara nk'umukiranutsi mu mwuka. He was seen by angels. Yagaragajwe Hallelujah. akabonwa n'abamarayika. He was seen by angels. Yabonywe Angels n'abamarayika. saw him in different forms. Abamarayika bamubonye mu ishusho Angels zitandukanye. saw him in different ways. Abamarayika bamubonye mu buryo Angels butandukanye. saw him in the heavens before even he came. Abamarayika bamubonye mu ijuru ataranaza. They knew his glory. Bari bazi ubwiza They n'icyubahiro couldn't cye. imagine that he could do it. Ntabwo batekerezaga ko ibyo bintu They yabikora. could see how heaven is and how earth is like. Could that be possible? Barebaga ukuntu ijuru ryuzuye ubwiza n'icyubahiro, bakareba because he loved n'isi us so much, bakavuga ati si birashoboka, ariko he kuko did it and they were yadukunze amazed. cyane yarabikoze. Abamarayika They saw him baratangara. come. They saw him come. Baramubonye amanuka aza. They saw him being born. Baramubonye They avuka. became witness and say, "Oh, the Son of God has been born." Babaye abahamya bo kuvuga ngo umwana w'Imana Peace to yavutse. the world. Peace to the world. Amahoro abe ku isi, amahoro abe ku They isi. testified. Barabihamije. But they also saw him when he rose from the dead. The Bible tells us he rose from the dead and he ascended to heaven. Bibiliya iratubwira ngo baranamubonye azuka kuko yarazutse mu bapfuye They azamurwa saw mu him being ijuru. welcomed in glory in heaven. Baramubonye yongera kwakirwa mu ijuru n'ubwiza After accomplishing the n'icyubahiro. mission of saving you and me. Amaze gusoza umurimo wo kugucungura nje They nawe. saw him take his rightful place on the right hand of the Father. Baramubonye yicara mu cyicaro cy'iburyo bwa data They akwiriye. saw him, the one who was the Lamb, become the King of Kings and the Lord of Lords. Babonye uwari intama ahinduka umwami w'abami. Hallelujah. Hallelujah. Angels saw him. Abamarayika Come on, say baramubonye. yes. Vuga ngo yego. Hallelujah. Hallelujah. And he was preached among the nations. Gutamamazwa mu banyamahanga. He was preached among the nations. Yamamajwe mu When he banyamahanga. rose from the dead, Azuka mu bapfuye. many people Abantu benshi could not believe it. ntabwo Those who babyemeraga. are responsible for his death. Abari bamwishe. The Bible tells us Bibiliya iratubwira that they ngo mobilized a lot of money ngo bakotije amafaranga and menshi. gave to those who were guarding him, Bahereza abari bashinzwe kurinda imva. those who had witnessed the resurrection. Ababonye kuzuka. And then they told them, please keep quiet. Barababwira ati nubwo mwabibonye muceceke. Said that the disciples came and stole him. Mwebwe muvuge ko intumwa zaje zikamwiba. That's what the Bible says. Hari aho Bibiliya ivuga That ngo story is being even told all over the ngo world. ayo makuru hari aho kivugwa ku isi But that's hose. the false story. Kandi ni inkuru itari iyo The true y'ikinyoma. story is, Inkuru nyayo Jesus nuko rose from the dead. Yesu yazutse mu Jesus bapfuye. rose from the dead. Yesu yazutse mu As a bapfuye. matter of fact, Ndetse yewe the preaching started immediately. ukwigisha no kubwiriza kwahise gutangira. He started by himself. Bihera kuri we. He told the ladies, go and tell my brothers Abwira abagore bari baje ngo genda mubwire bene data. that have rose again like I said. Mubwire intumwa yuko nazutse nk'uko I'm seeing them nababwiye. soon. Ndababona vuba nzabareba. And then he went and saw them. Aragenda ajya And he kubareba. told them, Arababwira ngo stay in the city mugume mu murwa until you're clothed with power. kugeza ubwo muzuzuzwa And on imbaraga. the day of Pentecost, Ku munsi wa they were Pentekote filled with power. izo mbaraga And zirabuzura. people like Peter,
abantu nka Petero who had denied him. bari baramwihakanye They started testifying about him. batangira kumuhamya And they boldly told the Jews babwira abayuda bashize that the amanga one you killed ngo wa wundi mwishe is Jesus Christ, the Savior ni of the Yesu world. Kristo umukiza They w'isi. started preaching. Batangira kubwiriza. Paul was persecuting those who were preaching about him. Paulo yatotezaga bamwamamazaga. He revealed himself to him. Imana iramwihishurira. He was also converted. Nawe arahinduka. He started preaching about him. Atangira kuvuga uwo Yesu. Timothy preached about him. Timothy preached about him. Timotheo nawe Titus yaramuvuze. preached about him. Titus preached about him. Tito nawe yaramuvuze. Jude, his brother, preached about him. Yuda mwene se nawe yaramuvuze. And after the early disciples were turned into apostles, Noneho nyuma yuko intumwa za mbere zihindurwa this gospel kept on being preached in churches. na nyuma yaho iyi nkuru yo kwamamaza ubutumwa bwiza itangira kwamamara hose. Even now here in Zion Temple Celebration Center, Naho ubu preaching turi about muri him. Zion Temple Celebration Center turi And we kubuvuga continue to preach about him. kandi tuzakomeza And kumuvuga if it has not come early, nataza vuba our children will preach about abana him. bacu bazamuvuga And those who come after him will n'abazabakomokaho preach about him bazamuvuga bakomeze bamwamamaze until he comes again. kugeza igihe azagarukira In the name of nanone Jesus. mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Come on, say yes. Vuga ngo yego. He was preached among the nations. Ngo yamamaye mu banyamahanga. He was preached among the nations. Yigishijwe yamamazwa mu Was banyamahanga. believed on in the world. Ikizerwa mu isi. Everyone who has believed him Buri muntu wese wamwizeye is called a Christian. yitwa umukristo. Today you see forms when people are filling religions. Ubu tubona amafomu cyangwa impapuro twuzuza. That's why you tick if you are a Christian. Aho bakubaza idini hari aho wemeza niba koko uri umukristo. He was believed on in the world. Yarizewe mu isi. And was taken up in glory. Hanyuma azamurwa ahabwa ubwiza. When he was taken up on Mount Olives, Azamurwa ku musozi that the disciples saw him going up. ngo intumwa zaramubonye azamurwa. And then the angels told them Noneho abamarayika barababwira that as you have seen him go, ngo nk'uko mumubonye azamuka that's how he'll come again niko azagaruka to take his church. gutwara itorero rye. Hallelujah! Hallelujah. But before he comes, Mbere yuko aza we rero are continuing to preach about him turakomeje kumwamamaza no and kumuvuga saying, tuvuga the ngo word became fresh jambo yahindutse and made umuntu his dwelling aba muri twe abana natwe among us. abana natwe In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. Stand up and we pray. Haguruka dusenge. Hallelujah. Hallelujah. I don't know what problem you have. Ntabwo nzi ikibazo ufite. I don't know what fear you have. Ntabwo nzi ubwoba ufite. I don't know what struggle you are dealing with. Ntabwo nzi ingorane uri gucamo. But I'm announcing to you Ariko tonight, ngutangarije uyu mugoroba ko the word became fresh jambo yahindutse umuntu and made his dwelling abana natwe. among us. Abana natwe. He's with you. Ari kumwe nawe. His name is Emmanuel. Izina rye ni Emmanuel. God with us. Imana iri kumwe natwe. Not his ambassador with us. Ntabwo ari abayihagarariye hamwe natwe. Not his angel with us. Ntabwo ari abamarayika bayo hamwe natwe. Himself. Imana yo ubwayo. Himself came. Imana y'ubwayo yaraje. Put on flesh Yambara umubiri. and dwelt among us. Abana natwe. He stepped outside his glorious heaven. Yasohotse mu cyubahiro cye n'ubwiza bwo mu ijuru. That's another mystery that's Ubwo beyond nabwo human understanding. n'ubundi bwiru burenze cyane ugusobanukirwa k'umwana w'umuntu. You can read it in the book of Philippians chapter 2. Mushobora kubisoma mu Bafilipi igice cya 2. Where you see that it requires so much humility Aho muzasanga ko bisaba uguca bugufi cyane. for Jesus Byasabye uguca bugufi to not cyane ko hold on to his Yesu godliness kugira ngo atagundira and ubumana bwe step outside that heavenly glory akabusohokamo akava mu cyubahiro cyo mu ijuru and put on this flesh that rots, akambara weak. uyu mubiri ufite intege nke umubiri ubora. We can't understand it. It's beyond us. Ibyo bintu ntago twabyumva biraturengeye.
But he did it. ariko yarabikoze. The word became fresh Jambo yahindutse umuntu and made his dwelling among us. abana natwe. Are you sick? Urarwaye? The word became fresh. Jambo yahindutse umuntu. Are you poor? Ese urakennye? The word became fresh. Jambo yahindutse umuntu. Are you unhappy? Ese nta munezero ufite? The word became fresh. Jambo yahindutse umuntu. Are you lacking peace? Ese nta mahoro ufite? The word became fresh Jambo yabaye umuntu and made his dwelling abana among us. natwe. The word became fresh. Jambo yabaye umuntu. The word became fresh. Jambo yigize umuntu. Hallelujah. Now we are going to pray Tugiye gusenga to have the word become fresh in our lives. kugira ngo jambo ahinduke umuntu ubuzima mu buzima bwacu. We want to touch him. Turashaka kumukoraho. Yes, we hear him. Yego turamwumva. Yes, we've heard about him. Yego twaramwumvise amakuru amwerekeyeho. But we want to touch him. Ariko turashaka kumukoraho. We want to see him Turashaka kumureba in our homes. mu ngo zacu. We want to see him Turashaka kumureba in our struggles. mu ngorane zacu. We want to see him Turashaka kumubona in our weaknesses. mu ntege nke zacu. We want to see him Turashaka kumubona in our children. mu bana bacu. We want to see him Turashaka kumubona in our nation. mu gihugu cacu. We want to see his light. Turashaka kubona umucyo we. His light. Umucyo we. There is light and light. Turashaka kubona umucyo we. There is light and there is light. Hari umucyo, hari n'umucyo we. We want to see his light Twebwe turashaka umucyo we in our nation. mu gihugu cacu. Hallelujah. In the name of Jesus, Mu izina rya Yesu, the name that is above every other name, izina riri hejuru y'ayandi mazina yose. let's cry out to God Reka dutakiriye Imana and have the word become fresh kugira ngo ijambo rihinduke umuntu in our lives mu buzima bwacu in a tangible way. mu buryo bufatika. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Raise your voice and pray. Zamura ijwi ryawe usenge. Father God, in the name of Data mu Jesus, izina rya Yesu. I come before your presence Je imbere yawe. right here, right now. Aha hantu turi nonaha. Touch me, Nkoraho. transform me, Mpindura. make me, Mpindura. bless me, Umumugisha. work on me. Ugira umurimo ukora muri jye. In the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. let your word, my God, Reka ijambo ryawe Mana Become yanjye fresh rihinduke ubuzima in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mwami Mana, let your word reka ijambo ryawe become fresh rihinduke ubuzima in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your promises reka amasezerano be yawe tangible afatike in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your word reka ijambo ryawe become fresh rihinduke umuntu in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your promises reka amasezerano yawe tangible afatike in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your word reka ijambo ryawe become fresh rihinduke umuntu in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana let yanjye, your promises reka amasezerano be yawe tangible afatike in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your word reka ijambo ryawe fresh rihinduke ubuzima in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your word reka ijambo ryawe become fresh rihinduke umuntu in my mu life. buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your word reka ijambo ryawe become fresh rihinduke umuntu in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your word reka ijambo ryawe become fresh rihinduke umuntu in my life. mu buzima bwanjye. Oh my God, Mana yanjye, let your word reka ijambo ryawe become peace, rihinduke amahoro, become joy, rihinduke umunezero, become strength, rihinduke become imbaraga, rihinduke become ugukiza, power, rihinduke imbaraga, become greatness. rihinduke In ugukomera. the name of Mu Jesus, izina rya I pray Yesu, for joy. ndasengera I pray for umunezero, peace. ndasengera I pray for amahoro, power. ndasengera I pray for imbaraga, energy. ndasengera I pray for imbaraga, strength. ndasengera In imbaraga. the name of Mu Jesus, izina rya In the Yesu, name of mu Jesus. izina rya The name Yesu, that is above izina every riri name. hejuru y'ayandi I mazina pray for yose. joy. Ndasengera I pray for amahoro, power. ndasengera I pray for umunezero, peace. ndasengera imbaraga. In the name of Mu Jesus, izina rya I Yesu, pray for breakthrough. ndasengera
ndasengera kuca In the inzira name of Jesus. ahatari inzira mu I izina pray rya for yesu money. ndasengera amafaranga I pray for money. ndasengera I pray amafaranga for material ndasengera blessings. imigisha ifatika I pray for supernatural breakthrough. ndasengera uguca inzira I pray for my needs to kudasanzwe be met. ndasengera kugira ngo name of ibyifuzo byanjye Jesus. bihure nawe mu izina The rya name that is yesu above every other izina name. riri hejuru y'ayandi mazina I yose receive my ndakiriye power. ndakiriye imbaraga I receive ndakiriye my peace. amahoro yanjye receive nakiriye My joy. I receive nakiriye all that you have for me. ibyo ufitiye byose I receive nakiriye Wisdom, ubwenge knowledge, ugusobanukirwa understanding, gusobanukirwa fresh revelation. nakiriye guhishurirwa In the name gushya of Jesus. mu izina rya yesu In the name of mu Jesus. izina rya yesu I receive ndakiriye all that you have for me, my ibyo God. ufitiye byose mana yanjye I receive on my behalf. ndakiriye byose I receive ndakiriye for my loved ones. nakiriye no mu mwanya w'umuryango I wanjye receive for my family. nakiriye mu mwanya I w'umuryango receive for my wanjye church. nakiriye itorero I ryanjye receive for my nation. nakiriye mu mwanya w'igihugu In the cyanjye name of mu Jesus. izina rya yesu Amen. amen Amen. amen Hallelujah. haleluya Come on, say yes. vuga ngo yego Hallelujah. haleluya Thank you, Jesus. amen. If you're here, you've never received Jesus as niba your uri personal hano Lord and ukaba Savior, utarakira yesu nk'umwami n'umukiza lift wawe up your hand and we pray for you. zamura ikiganza cyawe tugusengere Lift up your hand. buri kiganza Lift up your hand. ikiganza cyawe We pray for you and you receive Jesus. turashaka kugusengera wakire yesu Lift up your hand. Lift up your zamura hand. ikiganza cyawe zamura ikiganza Hallelujah. haleluya You need to be born again. ukeneye kuvuka ubwa kabiri Anyone raising their hand? ese hari uwazamuye ikiganza cye If you raise your hand, step niba forward. wakizamuye tera intambwe Come uzi in front, imbere we pray for you. Come ngwino and we pray for you. tugusengere Come and receive Jesus. ngwino wakire yesu Hallelujah. haleluya Let the world become fresh reka jambo ahinduke umuntu and dwell in your life. abane nawe ature mu buzima and receive bwawe Jesus. ngwino wakire yesu Come and receive Jesus. ngwino umwakire Hallelujah. haleluya Yes. Forgiveness was brought with the precious. Hallelujah. haleluya Thank you, young man. God bless you. urakoze cyane imana iguha umugisha God bless you. imana We are iguha waiting for you. umugisha Even you come. nawe turacyagutegereje Come and receive Jesus. ngwino wakire yesu Come and receive Jesus. ngwino wakire yesu haleluya Hallelujah. Come and receive Jesus. ngwino wakire yesu We are waiting for you. Come and receive Jesus. Come and we pray for you. haleluya Even those who are following online. n'abadukurikiye ku murongo Hallelujah. haleluya We are going to help these ones receive Jesus. tugiye gufasha abashaka kwakira yesu If you're still behind and you don't want to come, niba uri inyuma ukaba udashaka kuza okay, thank you. Come. God bless you. We are waiting for you. If you want to receive Jesus, come. turagutegereje niba ushaka kwakira yesu ngwino Let the world become fresh and dwell in you. reka ijambo ahinduke umuntu muri wowe Hallelujah. haleluya Come and receive Jesus. ngwino wakire yesu Come and receive Jesus. ngwino wakire yesu We are waiting for you. turagutegereje If you're coming, come running. Otherwise niba you uza are going to pray. nyaruka irukanka kuko tugiye gusenga We are going to pray with those who are following tugiye online. gusengera dufatanyije n'abadukurikiye bafashe If icyemezo you come running, irukanka irukanka run. irukanka haleluya Run like this. irukanka nk'umuntu ubishaka Hallelujah. haleluya Come running. Thank you, sister. God bless you. urakoze cyane mushiki wanjye Come imana iguha running, umugisha come running. ngwino Come and be born wihuta again. ngwino uvuka ubwa God kabiri bless you. God bless you, sister. Let Jesus be born in your life. reka yesu avuke mu buzima bwawe Hallelujah. haleluya This is the best
Christmas gift you can ever receive. iyi niyo mpano ya noheli ya mbere wakwakira. The true light that gives the light to every man is coming in your life. Umucyo utanga umucyo mu bugingo bw'umuntu aje mu buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. We are going to pray. Tugiye gusenga. If you're still coming, come running. Come Niba nawe running. ugifite gufata umwanzuro, ngwino wirukanka, ngwino wakire Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Okay. We are going to help these people receive Jesus. Tugiye gufasha aba bantu kwakira Yesu. You've made the best decision in your life. Iki nicyo cyemezo cya mbere cyiza mukoze mu buzima bwanyu. What you've done now, Icyo mukoze none, all your sins have been forgiven. ibyaha byanyu byose birababariwe. Every sin you have ever committed, Icyaha icyo forgiven. ari cyo cyose wigeze gukora gikuweho. As you're going to receive him now, Ugiye kumwakira none, the Spirit of God will be in your life umwuka w'Imana agiye gutura muri wowe and will always guide you. kandi azakomeza kuyobore, And you will become a child of God. kandi uzahinduka umwana Your w'Imana. name will be written in the book of life Izina ryawe rizandikwa mu gitabo cy'ubugingo and you'll have eternal life. kandi uzagira ubwo bugingo. When you live here on earth, Nuva hano mu isi you have assurance to be in heaven. uzabanye ibyiringiro by'uko ukomereje mu ijuru. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Church, let's clap for them. Reka tubakomere abashyi itorero. Wow. Hallelujah. God is good. Hallelujah. We are going to help you with words to repeat. Tugiye kugutiza amagambo usubiramo. Hallelujah. Hallelujah. You wait for the Kanyangonga. Mutegereza y'ikinyarwanda kugira ngo tugendane. Say, Lord Jesus, Vuga ngo mwami Yesu, come in my heart. ngwino mu mutima wanjye. Forgive me my sins. Mbabarira ibyaha byanjye byose. Make me a child of God. Mpindura umwana w'Imana. From today on, Guhera none, control my life. genga ubuzima bwanjye. Holy Spirit of God, Mwuka wera w'Imana, guide me in this journey. nyobora muri uru rugendo. My God in heaven, Data wo mu ijuru, be with me forever. bana nanjye iteka ryose. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus. Data mu izina rya Bless Yesu. them, Lord. Baha umugisha mwami. Bless them. Baha umugisha. Protect them. Barinde. Watch over them. Be with Ubareberere. them now. Be with them now and Ubane forever. nabo none n'iteka In the ryose. name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen.